Erizooba ishomero rya Rwemukoma Seed School erikushangwa omu Gomboro ya Rwemukoma district ya Kazo bagwireho kagwebwa nyuma y'omwegi orikumanya nka Twine Amatsiko Mathias okugwa omw'izooba. Abeegi bagyenzi be nibagira ngu bagume bamwine aha ishomero batyo nikwo kushuma aha nayikondo kutaha amaizi kandi Mathias nikwo kubarugamu akagyenda ahi yaaba naaza kwegyera aha iziba eryari haihi baitu nikwo kugwa omw'izooba eri. Abeegi aba nibajurira Mathias kuba yari omwana w'emicwe mirungi kandi nibagira ngu abe ataine nshonga yoona namwingi. Amazina gange nibanyeta Makura Thomas kandi ninye CP w'eishomero rya Rwemukoma Seed Secondary School. Twatwaraga aha ranki ndyazazire omuzika nkashanga mushanju n'edakiika nka 45 naba ndi omu kiraasi omwana omwiza anshanga omu kiraasi ati omugyenzi wawe bamweta Mathias Twine Amatsiko. Mbwenu mba ndi omu kiraasi omwana agira ati "Ntuuka iziba aha kidamu omwana yagwa omu kiziba ekyo." Mbwenu nanye ntyo nk'omuntu ekyakubaasa kukora nyirukanga nyikayo baronda omuntu ayaaba nabaasa kubiihamu nangwa ababanza baremwa kuhika kubaheza bamwihamu zabanziba nkashanga nka 12 obwire obu nibo baaruga kumwihamu polisi yamutwara. Nkanye omwana w'okubugime yangye abiire ari omwana arikukwatanisa na bataahi be mbwenu nimpurira weena aine obusaasi munonga ahabw'okuba mbiire ntakamukwatire mu any wrong thing tihaine ekintu kyona eki abiire yakozire kireeta emikyembi kwonka mbwenu nimpurira aine obusaasi munonga. Amazima ninye Mucunguzi Innocent ninsoma senior 1 nyine okusaasa kw'amaani aba munywani wangye Masiko yagyenda erizooba twatumwine baizaho twatumwine Samushanza twaheza kukwata aka ranki twagyenda twashuma na Wabowa omushyo muhire twaguma nitwoga twekuterebuka akaza omu maizi akagyenda bambi maaso ogu munywani wangye nimugambaho tugira nimugambaho kugira ngu obu yagyenda nkaba aine emicwe mirungi tihaine muzigo gwona ogu mbiire namukwasiremu okureesa tugureho kare mbwenu maaso yari omwana murungi nubwo arabe yagyenda ntangamuha ekihumuro kirungi. Mukuru w'ishomero rya Rwemukoma Seed School omwami Tumushabe Eliab ashobora nagira ngu we omu kuteekateeka kwe omwana ogu ateekwa kuba yaaba naazaana nikwo okugwa omu maizi. Eliab nagira ngu omwana ogu abe ataine emicwe mibi yoona eyakubaasa kumuteekateekesaho kuba yayinaga omu maizi narishi okuba yasinzire. Eliab nayongyera agira ngu bo nk'ishomero nibashasha munonga ahabw'okufeera omwana waabo. Amazina nibanyeta Tumushabe Eliab ishomero twavuye ndaratinya obusaasi bwingi kushwe bw'omwana muto nk'ogu yasiitare mubyokuba kurinda mukuteekateeka bwaki ariko y'okufa kwonka nyowe ningira harimu ebintu bibiri. One n'omwana okuba nabakubaasa kuza kuzaana atakigyenderire akafa ekyo mbaasa kukitwara ntyo. Ekyakabiri tinyine ekintu nyowe ekinareebire ekyokugira ngu omwana yayigaho oba yayinaga nk'omu maizi ahakuba tinkukimanya kwonka nyowe hati ekinkuteekateeka nibaasa kuba omweshongo gw'abaana ahabw'okuba noora yaaza aine eshaaha ezitari zo kandi rekodi ye timbi tikugira ngu aine emicwe mibi ahabw'okuba tinkamukwata agasinzire ninga yaanaruga aheeru atorokire mbwenu yakiri omwana nk'okumanywa abaana ba siniya yakabiri. Eliab ashobora nagira ngu ekikorwa eki obu kyaza kubaho yaaba atari ha ishomero baitu ku yaza kwija nikwo kushanga omwana ogwo yagwire omw'izooba. Kunareeba ishomero rigi abaana baafwa bingi baherize kutaaha nakwata naaza omu saviisi ya Rwemukoma Church of Uganda zaza ahika mushana 40 bateerera esimu omwana yagwa omw'izooba mbwenu niija nirukanga nkahika ishomero nkarabaho yoona niteekateeka ngu yagwa omw'izooba aremeiremu nitubaasa kumwihamu kunahikamu tubakumuriramu baahera yakabera okuruga eshaaha ezo barondaho kumwihamu batanga kugyezaho kumwihamu kwonka kyakita kubaasika kusigaho twabona ondiijo omuntu bakamutwihira omu katongore akiija kandi kuyazamu omu maizi akamwihamu
icya kabiri kitwakora no kuraratinga polisi kije kusikwata okuronda omutuntu gw'omwana ogwo mbizi kandi eki polisi yakora ki wena yindi okugambira polisi yatwara omutuntu ogwe omu irwariro rya Kazo nti tujya kugamba nabo nyenkyakare batugambire reports kuba bazikozire ahi barahereza reports niyo tuyihire y'omutuntu barakusiga omwana witwa Bizi bamweta twine amasiko Mathias uwo cya kabiri ari mu myaka 16.